Leto je vreme promena, pa smo i mi odlučili da napravimo malu vrtoglavu letnju avanturu. Tokom narednih nedelja u našem rasadniku vas očekuju posebne nedeljne akcije. Svake sedmice druga grupa biljaka po sniženim cenama. Za početak, četinari. Zeleni tokom cele godine, otporni, elegantni i zahvalni, savršen su izbor za svaki vrt, balkon ili dvorište. Pogledajte video do kraja i saznajte koje su to vrste trenutno na super sniženju. Ovu rasprodaju organizujemo kako bismo napravili mesta za nove biljke koje nam uskoro stižu, a vama pružili priliku da po odličnim cenama obogatite svoj prostor kvalitetnim sadnicama. Ne brinite, ovo nije rasprodaja ostatka ili loših primeraka. Sve biljke koje nudimo zadržavaju standard kvaliteta po kojem nas prepoznajete. U nastavku videa možete vidjeti kako izgledaju sadnice koje su trenutno na popustu i koje ćemo vam slati ukoliko se odlučite za kupovinu. Ako volite biljke, prirodu i dobar osjećaj kada pronađete nešto lepo po povoljnoj ceni, ovo je pravo vreme da nas posetite. Rasprodaja traje dok traju zalihe, a sljedeće nedelje vas čekaju nova iznenađenja.